Halo, kata kayo amin kaabsat, nembang rabi amin, bigat. Aldaw malam, happy watching. Happy watching, kata kayo. Halo. Kuya, kuya. Bila tete de mama. Vale, me da igual. Bila tete. Vale, cállate. Edric, ven. Ven, porque mira, está en vivo directo en YouTube, ven. Halo, halo. Asam. Halo. Halo, halo. Halo, halo. Halo. No, When nadie. the peace in and the fire burn. Hello, Happy Three Kings. Happy Three Kings. Sino dati buy-buya? Comment ka buy-buya. Mira. Hello, Happy Three Kings. Happy Three Kings. Kalalpas minga na nga. Sino ba? Mira. Manang, sino datoy? Hola, hello. La 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 la. Hello, Aileen Gyang. Happy watching, Aileen Gyang. Hello, Aileen Gyang. Kapas mingangan. Aileen Gyang. Happy watching, Aileen Gyang. Alcancio ka man ako? ¿Cómo te llamas? Vamos a hacer lección ahora. ¿Cómo te llamas? Eddie feo. ¿Dónde vive tú? Eddie feo. Venga. España. España. ¿Cuántos años tienes? 8. 8. Hello, 2020. Happy watching 2020. Hello, Aileen Yang. Arceli Lizardo. Happy watching. Alam. ¿Cuántos años tiene? Venga. ¿Cuántos años tiene, Nako? ¿Cuántos años tiene? Enseña tu cara. ¿Cuántos años tiene? 8. 8. Ala, español. Hola, guapo. Hello, tía Arceli. Hello, Mystery. Hello, Mystery. Happy watching. Ag-live kami dakurang ti kwa kakabsat. Ang kupay nga na-i-apply datoy channel ko adu iti CPR nga videos ko iso nga i-mute ko nagrigat ti agi-mute kakabsat ti naka-i-mute nga videos iso nga hanggo pa i-apply tano useless mo lang apo no i-apply ko datoy hanan tumo lang aprobaran iso nga anong sakpay lang ti agi-mute kadagiti CPR nga videos ko iso nga yan ano si basita po ti agbuya-buya basita kasi adadya nga mabalin nga may mute nga mabalin nga may replace ti kantana ti pampamayak ka i-delete ko siyempre no i-delete ko lalo no mga 20 no 30 ti nagbuya may minus nga WH na iso nga habang nagpapadunak pa lang iti WH ta isupay nga pagkuana datoy kastat iso nga hangko pa yin i-apply apo ta habang iuray ko pa lang ma-delete kun ma-mute uno ma-mute dagiti videos ko nga CPR tapno ti kasta sigurado mo lang nga mamone. So nga yan ano si basita po. Hanggo pa nga in-apply dagiti nagnagan nyo dito nga nagbuy-buya iti YouTube white iso nga hanggo pa lang igagarawon ta sayang mo lang apo ti nagrigregatan to yung motivang nagrigregatan nyo nga nagi-play no mapangko i-apply yung hanto mo lang hanto mo lang ma-approvean sayang iso nga ano sakpay lang apo iti agi ag video tapno ti kasta manayo man pa iti WS na iso agyamayaman na kata kayo aming kakabsat ta
talaga nga madikpay nga inya-apply. Okay na ala kunti 4,000 ada WH ko nga 4,140. So nga i-video-video pa ilaang tapno ti kas takakabsat umadupay lang ta adan to planok nga agi-delete kada gidi videos ko tapno ti kas tak na kasi narigat ta agi-mute nga talaga narigat magaya maputi agbalin nga YouTuber nga ko na day so nga hangko lang sayang tumo lang apo ta uray no naalam ti WH nan no hanmun tumo lang nga mai-apply madinay iso na sayang to beng may sa dito kumigo. Ba mo abla. Okay, paki-thumbs up, paki-likes, kakabsat. So nga yan anos yulatan. Happy New Year kada kayo niya. Happy Three Kings kada kayo magbuy-buya po. Iuray ko ti panag message kanyak ni DJ Kevin Jake ta ag StreamYards kami kano. Iso nga ag StreamYard kami. Hello Mama Mystery, hello Pogi, Krihel Maolo. Hello kada kayo amin kakabsat. Thank you very much. Ananusan nyo pa lang nga po dato YT channel ko. Tayo useless mo laang no i-apply ko. Hello po, pa-shout out po sa family ko mga kwaraming ng Barangay Bulinaw, Aurora Isabela, ako na. Hello iti Aurora family dita Bulinaw, Isabela, thank you very much for watching kapsat. Iso nga anusan nyo pa ilang kakabsat tahang ko pa i-apply nga talaga. Hang ko pa i-apply. Naka-ready. Ta-apply ko na. Hello sir, Evelyn Talbo. Thumbs up dan po ko na. Ada kami ti mano-mano ta. Po nagado nga videos ko 380-60 videos ko nga na-upload iti YT channel ko. Look, tantak man. Lukat mama. Tingga, abari mama. Abari di twerta. Nagado nga videos ko 356. Andiyan mo na 56 no 76. Nagado iti i-mute ko apo. I-mute ko iso nga kakaasin na mo lang nagado nga CPR nga videos ko iso nga ananusan nyo lang kabsat diti buya-buya basit hindi natin talagang narigat mo gayam tegbaling nga babasit nga YouTuber hindi natin talagang narigat mo gayam tegbaling nga babasit nga YouTuber ayang kakabsat kas jay tiriga na po. Hello Evelyn Talbo, hello thumbs up down ko na ni Evelyn Talbo. Thank you very much, Evelyn. Ag-live na kakabsat. Dakpay kakaalpas ko na nga. Anusan nyo datoy rupa kung tani. Dapat, hindi agabrodak. Hindi damdam mo nga agabrod. Kung namanin, tiyam mo kagpudawa dito. Ini nagtubo mo tikipeka sa ng mga effective dati naramid ko nga agas. Ngamayat mo't basit na siyempre ada kojik ko. Ada kojik ko nga para nga agas ko pailaang kojik kung kunana iso nga anusak barbarong may katumo lang nariga mo 7 million in the house. Thank you very much for watching. Taptana lang ag LS dito danak ti mano-mano kakabsat kakalaalpas mi nga nangan nya sinsindayo da kayo nangan kayon. Isang admin channel. Kada kayo amin kakabsat, ken gigayem, thank you very much. Itian anos yo, ngagbuy-buya. Nariga mo't kakabsat, iti agbaling kwa. Yan. Hello po, Hamad mo ba? Hamad, Alaybani, Melojen Tolentino. Ay, Melojen, dati load mo, ada load mo ka lang sa gasot kanya kang kupay na i-load. Kung kontak dati ading kong pagpalod ako at Pilipinas, ang batunay nga agko kay so nga nuhan na nga i-load lat tatahang han nga may load, isakto timang i-load ito no dito yun, i-load ko dahil ginabak mo nga sa gasot niya, ang kamawawan dahil nakalista amin.
Dagiti puti hangupay na lodang agpaypay so ta ang kay madanagan na adalodyo. Nya. Ang kupay na loadan ito ko sa kasot di mapankin ni Melo Jane. I want Melo Jane. Awan pa game number mo dito yun eh. Ni Arceli Lizardo 50. Ni Habadalay Banik. Ni 2020. Tapos ni Marinela Ruatos. Ni Arceli Lizardo. Kini Gemma Ibanez. Nagigil ito utang ko. Nakalista na eh. Nakatungal. Amin datoy. Dagiti nagpapalodak. Amin dagito iti inababak yun. Hindi kasam data papel. Iso nga dagreklamo tahampay na baga mga nampay na lodan datoy damin na nakalod na. Alolod amin dato, amin nga datoy nga papel na nagpalodak amin kakabsat na. Nagpalodak. Datoy naka-file. No napalodan naka-checkon. Yan. Iso nga kasjay. No nalodan ton, i-check kumutan, at na umok dagi jay hanga madubli-dubli. Ngam no madubli, okay lang. At least, iso nga agyam-yaman nakakabsa. Ag-live na lang iti may isang oras. Nabayag, abang ag-live mo sir, tataka lang nag-live ulit ko na ni 2030. Kasi busy na kami na po, lalaw kati ubra o kiso nga hanap unay nga nag-live nga na di naalak ti WH nga 4,000 yung adlaw yang ay dinalak ti 4,100 410 di 31 nakaringnak ti 1 hanak nga nag-live ti hamnak pa nga nag-LS dito iso nga tatana lang manin nga ag-live takal alpas mi nga nangan. Baliwag to ti ag-live nga ag-LS ditoy siyempre thank you nakto kada kayo amin apo si kayo nga buybuya ti ayat yo iti panakaalak iti 4,000. Ti talagang actual nga WH ko tataka. Actual ko nga WH ko 4,140. Adan to sukat na dagitay i-delete ko. Adan to sukat na dagitay i-delete ko. Nga daduma. Iso nga i-delete to aputa nariga mo tag-mute. Ay apo nariga tag-mute kakabsat. Iso nga ag-live naklat tatano adan to sukat na. Sukat na mo lang dato iso nga mukon hindi nag-live na di ba nagpintas kiti patpatukar ko iti LS ko nagpatukar ti nagpipintas ng Ilocano tagayam copyrighted sina nga mang burburang na pa iso nga kasjay kabsat iti napaspasamak nariga mo copyright mo lang, useless mo lang, Fatima Villabor is watching. Hello, Melo, manang Fatima, thumbs up, happy watching kada kayo. Madamdama, ag-StreamYard kami ag-StreamYard kami DJ Kevin Jake. Mga alas 2 ko na alas 12 na po, anak pa nga nakasuksukat, agkuha kami kano. Thumbs up dan ko na ni Daniel C. Melo Jane, ni Daniel C. Cardenas. Happy watching Daniel C. Happy watching kada kayo amin. Okay, bossing ko na. Okay, Lani Domingo, AJ, happy watching kada kayo amin. Kakabsat. Ayan. Insensen ko dato ito madong. Hello Dayang Castillo, happy watching. Naimbag nga talong ariyo amin apo. Hangko pa nga apply dato YT channel ko tay kunak nagado nga copyright kakabsat. CPR nagado. 357 sa tatay ti videos ko. Nagrigat ti agimute. Ag-change dagiti kansyon wano dagijay iso dayjay nagriga mo at kasjay nariga mo gayam kakabsat ti agi kwa
Thumbs up down. Kung na present, sir. Kung na ni Eliani Domingo. Hello, Eliani Domingo. Merry happy 3 Kings kada kayo amin. Happy watching. Tatana lang ag-live ito'y. Tapang sukat ko kung dagitay pang kwak. Ag-live na kaputano. Tito, ti actual nga WH ko, 4,140. Ngam no, narigat ko nga i-delete, narigat ko nga i-mute, dagitay videos ko ta talaga nagado. Kapilitan nga ag-delete nak, di ba si Frederick, suro naman. Kapilitan nga i-delete ko, nukwan. Happy 3 Kings, sir. Eliani Domingo, thumbs up down kung konada kakabsat. Iso nga kasjay. Nariga mo apo. Iso nga ko pa lang i-apply ta kostunto into no kwa into no manayunak ako kostunto agay nayon na nga WH ko hang basta nga gikatinga nagpababa ti 4,000 i-delete ko nga kapilitan ta na nya malaga ti serbin nga kwa nga i-apply ko no mahanak to mo la ma-approvean. Kaya man na po tayo kita dito. At katagiti amin nga 9 million in the house. Happy watching na imbag nga 3 Kings yo. 3 Kings yo amin kakabsat. Yan. Tatana lang ag-live dito eh. Talagang kwa. Talagang JJ Ubers. Iso nga kwa. Ananusak pala tag-live. Lipas sa kiti 30 minutes. Hello Ate Nicola Beltran de Los Santos. Happy watching. Kada kayo amin. Kada kayo amin kakabsat. Naimbag nga 3 Kings yo amin. Hello Gina Bailon. Naimbag nga 3 Kings yo amin kakabsat. Kalalpas tikaan. Ag stream yards kami kano kiniapo DJ Kevin Jikiso nga uray ko. So nga nakita ko ag-live na kambase dito YT. Inyati kasjay. Hello, happy 3 Kings. Kuna ni Car Cedric Pagod. Ateya Nicole de los Beltan de los Santos. Bagong tasa sir, wapulata ko na. Bagong tasa. Nya nga bagong tasa. Ayan. Bagong taon ko na nakakabsat. Bagong taon. 2020, happy watching. Giyaman akti pa nagbuy-buyayo apo. Nayon na lang masit dato yung ako. Bagong gupit. Apo! Nakagupitak pa lang idimot. Di sabay ti Apo Gina Bailon. Nakapapukisak pa lang idi sabay ti kwam. Nya na dato sabay ti iti grand finals da kayo mo. Bagong gupit, thumbs up down Marinel Ruato, happy watching. Happy watching na imbag nga panagkasangay ni ading datoy ni Bambi Paknis Abadilla. Happy birthday ading birthday na kano. Iso nga agyamyama na kapo iti panagbuy-buyayo panayon nakpay TWH sa 4,140 TWH ko taagi delitak to dagiti rigat nga ma-mute nga videos ko nagado sakit ulo kakabsat kan gayem. Iso nga kwa nariga mo gayam kung ano nalaka lang iso nga amo ko na ikanak teleksyonon nga no ag LS nakhan ko nga madingarod pay imatidog sir. Thank you Jay Load ko na ni Gina Balanay. Madipay kakabsat nga talaga nga madipay nga talaga nga hangko pa i-apply. Siyempre i-apply ko kakaasi naktumula ang nga aguray no ma-approvean. Wanay. Kasjay. So nga anos kulatan. Kung nagar ni DJ Kevin Jack may sa bulam mo agi mute. Bagong gupit, bagong taon sir Eliane Domingo. Happy watching kada kay amin.
Bagong gupit, bagong taon kakabsat. Agitay agigini adalod na ako anong sanyo pa ilang ata barbarang no makontak ko na ading nibigat. Paludang kayong kakabsat. Agidad duman naludakon. Basilangan ng tiutang ko. Nakasurat kayo kakabsat. Dagito yung apot buy-buya. Hello to Ailing Gyang. Happy watching Ailing Gyang. Gyaman akman ni 2020 ni Arceli Lizardo, ni Misteri, kastamat kini Grihelma Olo, ni Kevin Kevin Kurameng, happy watching Kevin. Ni Kevin, hello po, shout out po sa family Kurameng ng Barangay Bulinaw, Aurora, Isabela. Hello to Evelyn Talbo, ni Melo Jane Tolentino, ni Hamad Alaybani, Gyaman na kini Mayo 24, ni Kevin Kurameng, hello po mga idol, pa shout out family sa asawa ko sa Badok, Ilocos Norte, Barangay 19, Napu, Badok, Ilocos Norte, family Dimaya T. Ada, ay iyato niya ta Ausay family, thanks idol, God bless ko na ni Kevin Kurameng. 2020, hello, nabayag nga abang akta live, buta lang live ulit. Melo Jane Tolentino, at daddy tapati mabilya po, na isend ko messenger mo. Isurat ko madamdama manang Fatima Villaflor. I-send ko to. Siyempre, bibiro ko lakot ni Melo Jane Tolentino. Melo Jane Tolentino, pati magayam tinapanan na. Okay, ni Dian Castillo, happy Daniel C. Cardenas, Eliane Domingo, Marbelin Pichay, ni Daniel C. Cardenas, kastamat kin Eliane Domingo, ni Gina Bailon, ni Evelyn Talbo. Hello Evelyn Talbo, kang kajakit mo Evelyn Talbo ko nalamisan. Bagong when nag-live kalat tatama na yunan pa WH mo ka na ni Dian Castillo. Wong kas di pa mayapon Frederick ta useless mo lang. I-apply ko. Ma-deny to mo lang iti kwa na ta. Ado di basol ko kami nga talagang ado iti CPR nga videos ko. Kasjay kakabsan. Bagong gupit, bagong taon, sir. Happy watching Melo Jane. Nay, di nakitaan ko ni Melo Jane Tolentino. Nakita ka po Melo Jane Tolentino. Melo Jane Tolentino, happy watching kata kaya amin. Apa. Okay. Hamad, instrumental latang pag-background mo, sir, nag-live ka, tap no saan nga ma-CPR. So nga, amukton, kakabsat nga, aman, amuyo ka din nga amin nga instrumental, adapay instrumental, tapos background, dagiti -1, adapay CPR na, nagrigat kakabsat. Dapat namin sa nga nagkansyonak lang iti video iti LS ko iti nagkansyonak sa kunya upload nagkansyonak katay may isa nga kanta opo kinitak CPR madigayam tag kanta-kanta kung dagitay kang kansyonda nga ma-detect na no ma-CPR ka iso nga nariga mo kakabsa ti pari na CPR iti CPR ka iti -1 ma-CPR ka no agi patukar ka dagiti songs kas jay narigat di nakita nariga nga talaga ala ka paki panalto kyulat tamo data thumbs upon at ore ko direct dato yung live ko alay kakabsat isang ano sa inyo pa ilang kay paila pumampana kumusta nyati maubra dati nga makapaladot dito ita nalamis dito awan tatati init na hello AJ, happy watching AJ manang Angelina Cortez daka dito thank you very much kakabsat kang gagayem nagado 13 million in the house niya madama buy-buyan ak rapok tatay agbuy-buyan ak di jay RSD kadwa kami kini sino kadwa ki jay ni Lorna ba Lorna nakado nga naka-live live kayo madamdam kini DJ Kevin Jake tayo uray ko ti signal na kakabsat no ag live kami ag stream yard kami kano madama pa lang brother at alud ati amo abuha ko na okay you uray ko iso na anya ti kunana ta kwa kami
In God's time, sir, maalam tumet lang ata ko. Okay, in God's time. Muna, kasi no, awan na anos, kunada awan lamot, kunada mat. Awan anos, awan di makan kakabsat. Iso nga, okay lang, no, basta i-delete ko dato, i-delete, ma-i-mute ko, anong sakpay laeng ta i-mute ko. No may mute. No nagiga nga may mute ta napuna ni DJ Kevin Jake na kwa kanu no narigat nga may mute na kasi nabayada nun. Iso nga badi na kaya nga i-delete. Iso nga ti pamayak no kan ipa-mute ko na i-delete ko kapilitan no reado ti nagbuya ta ang problema nakto mo laeng kakabsat. Ore no mamone no datay bayad na mapamakan datay copyright nga nga naipatukar ko kaasi ka pa ipiman kasla ka lang gimatang nagimatang iti makan ngayon pa mo jirep nga sabalin to timangmangan kanda ginatang mo kas jay ti kwa na kano sabagay basi-batsid sa lang ti revenue na apo ka no adama or na nga sa 1 cent sa 2 cents sa dollar okay yun ang ko nga aspiran nga dakkel ti bayad na tahan na mga nangatong at least adala pa kalaglagi pa kakabsat iti YT channel ko dadya amin dagiti YouTube dagiti videos ko buya-buya ag usuma man no ko okay lat ta dadya yun no talagang ada kwam talagang dagasa mo nga kasjay okay diya kamo kin ni admin princess no madamati bayad nan iso nga kasjay kakabsat 10 million in the house, thank you very much sa giti thumbs up yo apo no diyan mo nyo bubraon no kasano datoy sino naka-live nga DJ Tatta. Happy watching, kakabsat, ken gagayem, kada kayo amin apo, magbuy-buya. Happy 3 Kings Latan, 21 thumbs up, thank you very much, kada kayo amin. Ano sa nyo apo ag-live na kiti may nga oras, kasi kung nada no, sang 11 kayo nga nakababad, no may sa oras, siyempre nakapuntos na kiti 11 may nga oras, 11 hours no ka. So nga, ananusan nyo kakabsat ken gagayem. Admin panel. Agi message na kadagiti dadu mga sumra. 21 thumbs up, 11 million in the house. Iuray ko TV message ni DJ Kevin J. Kag StreamYard kami kanu. Umatan. Awanti mabra po. Naglamiis na nalamiis nga ko dito. Thank you. Kada kayo amin. Happy watching. Mga clue. Hello to Mean Gonzaga. Ala, nagaduda mo. Makanaya. Okay. 10 million in the house. Thank you very much. Balbaliwak to tiag live. Ilipas ko lang iti may isang oras dato ya po. Na adalesong ko niti YT nga madi nga talaga iti agkwadagiti CPR nga kangkanta. Nagrigat agasam di may nga videos ko. Ada pay unom nga CPR nga impatukar ko. Agkamatakan makakamatah iti nagrigat na pay nga i-mute. May nga oras nga naka-mute di mo laman ma-mute-muton. Ariga mo. Hello, Frederick. Nyamasida, Frederick. Hello. Okay, Atea Nicole Beltran de Los Santos. Happy watching. 10 million in the house. Kabsat. Live na lata. LS nakta. Isupay dati may nayon nga WS na. Nukas pariga nag-delete na ti video. Kaadan may nayon may katangkanumat no ka. No may delete. Ang kagi-delete ko nada ka kasanungan ko i-delete ko diyan di madimo nga may mute. Ado ti CPR na kakabsat. Dagiti agbubuya ni Eileen Giang, ni 2030, ni Arceli Lizardo, ni Misteri, ni Grihelma Aulo,
ni Kevin Corameng, ni Evelyn Talbo, ni Melo Jane Tolentino, and Cathy Labao, hello Cathy Labao, ni Melo Jane Tolentino, kasta ni Mayo 24, kastamat kin ni 2020, ni Melo Jane Tolentino, aday, ni Fatima ni Ahmad Alaybani, Lilian Castillo, kastamat kin ni Daniel C. Cardenas, Eliane Domingo, ni Marvelin Pichay, ni Hamad Alaybani, ni Gina Bailon, ni Atea Beltran de los Santos, happy tricking sa lahat, Car Cedric Pago, happy tricking sir, ni Altea Nicole Beltran de los Santos, Gina Bailon 2020, ni Marinela Rawatos, happy watching Marinel, blooming ni Sir ko na. Blooming ni Sir ka, no? Kasi ano nga, blooming nagkajakpay, nagdigdigos, kaabsat, pakawanam, pakayangam. Piwaching tulani labaw ni Altea, makaanos mo makagunod. Ti makaanos iso ti makagunod ko na ni Altea Nicole Beltran de los Santos. Gusto matkidi. Anos lang, barbaringly ko na dapo. Anos lang ang kakabsat. Iso nga kasjay. Anos lang nga talaga narigat. Sino ti asidad nga makala ti kwan? Ay Frederick, nakala ka ti 1,000 1,000 nga saging-sanging. Sino ti Arnel Takmo? Ayan, Arnel Takmo ni na agkwan. Ni Arnel ni DJ Arnel agboy ko kay so naman. Okay, hello Ate Fatima ko na ni Gina Bailon. Ti makaano sa iso ti makagunod ko na. Dagiti 13 million in the house. Thank you very much kakabsat. Iti ananos yung agbuya po. Ikwak lang dito nga ikwak lang ato iti nga may isang oras. Iuray ko datay message ni DJ Kevin Jake nga ag-stream yard kami kano padas mi man. Iso nga ag-stream yard kami padas mi man tag live na duwa kakabsat. 14 million, thank you very much kada kayo amin. Happy tricking sa latan po. Narigat ti kuang babarang medyo napipintasan iti Tiempo ti 2021 kada tayo amin nga OFWs. Iso nga kwa 13 22 thumbs up. Thank you very much kada kayon. Ala. Hello to Car Cedric Pagod, to Cathy Labao. Thank you very much kada kaya amin na po. Bali-baliwak to ti balbaliwak to ti ag live nga agpaiga to. Nya. Agbayad akpay tututang ko nagiti lolod yo apo tanuhan na nga nagulo kasi no pala pakwanak siyempre awan mga 2 days after ng maludan tapos paiga do na nga paiga do awan magantay loader ko na apo tagbayad ako atay loader ko taga pasukin atay loader ko apo bayada ko niso nga awan ti pagutangak ti loader niso nagbibiyo ka man ti loader nga mabalin nga mautangan tapno ti kasta no maornong ti 2,000 1,005 kasjay sa nakto manin nagbayad tanarigat no utang na nga utang kaabsat 11 million in the house. Thank you very much kakabsat 2026. Inyati 11 million, happy watching. Kada kayo amin kakabsat, gyaman nakapoy ti thumbs up yung 22. Ag comment kay latamot na. 22 million thumbs up. Hello kada kayo amin. Hello Cathy Labao ni Arceli Lizardo.
10 million. Thank you. Kada kayo amin. Nagbuy-buya. Anusan nyo pa ilang kaapsat na 35 minutes at dapat 25 minutos ko tanong may sa oras ko. Sayang. Ayan. Kada kayo amin nga wanti labas na. 11 million naragsak nga 3 kings yo. Your oras yo ditan. Hello to Hamad Alaybani, ni Alceli Lizardo, ni Lorna Domingo, kastamat kini Eliani Domingo, ni Manang Fatima. 11 million. Evelyn Talbo, kumusta ka Evelyn Talbo? Nalpaso, hindi pa nagaramit titinubong ni Pilipinas. Dun, dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. 11, okay mo, okay mo, nalpason ti 2020, 2021. Barbarang bumanang tayo. 11 million, 11 million. Da kami kan natin iputot ko dito yung computer. 11 ka no. $36. Ako ayo uray ko ti tawag ni iti kwa ni Apo. Hello Met Sir Evelyn Talbo ni Hamad Alaybani Alceli Lizardo. Thank you very much kada kayo. Alak no live ni DJ Arnel ay paki-like yun man, paki-subscribe yun man iti Kabusligan na internet radio kani DJ Arnel, sino pa tinahampay nakasubscribe kada kayo at datay YT ni DJ Kevin Jake Starman nga Barbaro Environment kung nanag kay ta i-post kunto apo paki-subscribe yun to basit niya ta kayo i-subscribe yun to basit na kayo po nga bubuya niya. Nanusan nyo pa ilang nga po, dapat napatbating 22 minutes akbay nga agpakadanak, malpas ti may isang oras, tayo supay ginayon na WH ko. Mm. 22. 10 million in the house. Happy watching kada kayamin na po. 38. Nalamiis dituyin. Talagang nalamiis. Ti tiyempo dito yayamin. Di kalman na pudo. Tata naglamiisin. Sa Pilipinas nga baliw-baliw ti panawon. Frederick. Hello, Frederick. Kumusta ka? 9 million in the house. Thank you very much. Iti panagboy-boy. Anaya lang nga may isang oras dato ikakabsat. May isang oras tapno ti kasta ka kwan iyan siyo lang. Urehan yung boy-boy. Urehan da dingding basta yung open yung sa cellphone nyo. Tapno isupay jay WS ko ta madamanak apong madamak nga agi-mute dito. I-mute ko. I-mute ko. I-mute ko dagiti CPR. Did you know that there are 6 original kings but only 3 rich in Bethlehem?
One went to US to become Burger King. One went to China to become Chow King. And one went to Manila to become Tapa King. Happy Three Kings. Tingnan nyo kakabsat dahil pasa ta kanya. Did you know that there were 6 original kings, but only 3 reached in Bethlehem? One went to USA and became Burger King. One went to China to become a Chow King. And one went to Manila to become a Tapa King. Happy Three Kings. Customer niya, Tapa King. Tapa King ka no kun Burger King. Maya mo dadya, nga imbaga niya. 11 million, happy watching. Thank you very much, kakabsat. Gusto na kung ano did you know that there were 6 original kings, but only 3 reached in Bethlehem? One went to USA and become Burger King. One went to China to become Chow King. And one went to Manila to become Tapa King. Happy Three Kings. Kung nanangarot, iso gulukat. Ayan. Awang mo datay panangi ko kanya ni Kwan, ni DJ Kevin Jekyll. Awang mo datay i-message kanto kung anak awang mo to. Da kayo apo nga buya 11 million. Thank you very much kada kayo. Dita. $11 million. Happy watching. Dapat nabatbati nga kwa. 16 minutes. 16 minutes lang ganun kakapsat ti kwayo. 11 million nagyaman nakapot ti panagbuy-buya yo. Nagsakit dati ulo. Okay, 11 million. Happy watching. Iuray ko ti message ni DJ Kevin Jake, apo. Alo, kada kayo. Dapat nabatbati nga mga 15 minutes. 15 minutes. Kung kayo ipakita man tiruar. Di ba kita kakabsa ko, di ba kita kata kayo? O dati ti pagtangtangsit dati ni Mami Mai at dati imula na dati apo. Imula na dati ko niya pinasabong na
Nagpintas sabong na. Pa bloom in bloom, blooming isunan niya talaga parawarti sabungan. Dati timula na, ginatang na ti 5 euros ko nagpintas sabong na. December cactus ka no. Data ni nagpintas ni. Wow. Oh, dati apo sabong. May isa nga narimuok. Dati ko dati duwa nga kulay, red con pink ti sabong na. Nagpintas ni. Kasam data. Nagadunga pagsabungan na ni. Damdamo na jag sabong da dyan. Ati kano mo pagikat kano ti Yamu gagamot sa datoy. Pag-observe ti glalaw. Nya dagan na ti Pilipinas datoy. Nya tinagan na ti Pilipinas datoy nga mula si kayo nga buy-buya po. Yan. December cactus nagpintas. December cactus kakapsat. Nya nagan na datoy awan ti kasto ti Pilipinas, jak sa nakakita nga mula kastoy Nagadusabong na. Datoy mo may agiti mo mula dapi kasta, dapi kamatis nga mula ni uray lang gayam no masitera kag biag ti kamatis. Dati agas ti manggagamot. Agas ti manggagamot dato yun agas ti manggagamot. Ada sir, jak pa nakakita Marvelin Pichay dato yun Datoy agas ti datoy nagpintas. Maminsan lang agsabong namin do nga pinagsabong ni Mami dito Napagsabong na namin uri hanga December ko nagsabong ti Mayo. Iso nga, well, good morning RG Vlog. Happy watching RG Vlog. Good morning kasaging kamot. Adda sir, adda kaktus kaso nangina ata ko. No? Car Cedric pagpagod. Ati pananggatang ni Mami way dati ko. Ginatang na iso na apot ti 5 euros. Dati may isang arimuok. Imulmula mi imadumot ton. Nagpintas mo tilanganan kasla katakayan, kata. Nagpintas ni. Pink pie sabong na. Dahil titimulan ni Mami May, iparparayad na. Data mamit. Atin mo't ka agas ti manggagamot ka na. Hello Joby Pablo, hello host ko na. Agi kukuanak ti pitpityo. At pintas nga ako dito yun Dapat napintas dito dati agas kano oregano. Medicinal pan nagpintas naglapsat ni. Nagtimula-mulak. Adamo utong ko dito ni utong. Utong dadakil pa yung data iit. Utong data ni utong mulak. Data pagpabangloon na po Pagpabangloin na po dagita ni. Pagpabangloin na po kakapsat. Adamo silik dito yung mulak ng may samo labunga na dato silik kasla basit pa yung buto ti songgo nga sili. Ado ti mula-mula mi dito Ado ti mula-mula. 14 million in the house. Thank you very much kada kayo aming kakapsat. Naipadawat ko dati ati Santolcom. Mabalin nga purusunin sa apo RG Vlog nagbasit may isang nga sili. Damot mulak nga gimatang ti aba. Ada gimatang ti aba kakabsat. Ada rusing na mulak ni nagbiag mat aba ni. Dagay aba pay data ni aba. So nga ito'y makamula ka tanto la ka Pilipinas anti handa pa kamulan. 12 billion in the house. So nga maya mo tagmula-mula kakapsat. Ang mula-mula naktabdi ka. O kita nyo dito yami dito ito yami ni. Dato ito ay ati ti Teres May. Kita nyo dagita dagita. Kita nyo dagita ni dagita. Nagadu ada kastakili ada nakpina. Mabalin nga po parusenan. Kita nyo dagita ni. Ito ko ti ayan ko dagita animal nga dagita luglugan da dito nahilera dita papa nagdata at data ti panakakwada panaka garahe dati igid ti kalsada nagpinas tayo amin makita amin hello babali nga po sinon makita amin kakapsa data
Kasto iti balbalay da dito. Napatong-patong akas lakampusan to. Aha. Kiti balay da, the first floor, second floor, third floor, kas lati kampusan to, nga, no, kwag, manja la kayat, no, matay na kumaya kiti na kimbaba, na siya, tiket ko, di nga to, mapandagan no, kwa. Okay, data kakabsat, yung gagayem, ayan. Ayan na po, oh, makita yun, dita, ayan ti, kwada, ayan ti, paggarahyan da. Dawag na dyan eh. Data ti daldalan da. Data. Ayan kakabsat. Pintas mo't terrace, makita mo amin dito ti Aglala. So nga, dati ti balay mimo. Ayan ti paglalay ba. Ayan, dapat nabatbati nga 9 minutes. Anong sa inyo? Kaya nyo nagadu nga papapil ko dito yun eh. Kita pawitan ni adi nga nang abak dato'y dami na. Kita mo dagra. Agle-lesson plan na dito uy. Naka-lesson plan na kakabsat. Naka-lesson plan na nagadu nga gubarao. Ano sa inyo, dapat nabatbati nga siyam nga minutos. 10 million. Okay, 13 million. Dapat nabatbati nga 8 nga minutos apo sakbay nga malpas ko iti may isang oras. Thank you very much. Kita yun, kita bulman mula ni Mami Mayan. Happy watching, 11 million. Agyaman nakita na ano siya po nga magbuy-buya, nakita yu apo iti kwa naktuman agkwang video di jay ayan ti kwang. Ayan agmi-message kami kini apo Stephen Orhe. Okay, Metzer ko naman. Hello brother ko nana. Ko okay mo ko naka. Ala, agyawa nakakabsa. Dapat nababati nga pito. Yurayo lang pitun. 7 minutos, 11 million in the house. Mm. 11 million in the house. Kakabsat ken gayem. Kumusta kayo amin? 10 million. Ilipas ko lang tayo may isang oras. Oh, lalaw. 9. Pumanaw tayo may isang. 10 million. Happy watching. Kumusta kayo amin nga wanti labas na. Sino din naka-live? Sakit. Edwig, dyan. Happy watching, Ed, dyan. Mira, kita man na ganun. Saluda na kung, saluda. Hello, saluda. Sino Pagwapo mo ta. Hello, Evelyn Talbo. Dati ti ati anak ko nga nagtulong mo nga tan, kaabsat. Nagtulong ta talaga ayam computer ti bubaran na No, di halo. Di ta. Di naman nakati may makitan. 8 million. Okay, dapat na batbati nga 5 mga umay kamin to. Nya umay kayon to papanan nyo.
Oh, dapat dapat bati nga 5 minutos. 5 minutos lang ano. Da kayo. Thank you very much dagiti nag-thumbs up. Ken dagiti 8 nga dadita nga naka-online. Mm. Enrique está haciendo na kong. Okay. Okay, 8 million in the house. Thank you very much. Dapat nabat-bati nga upa nga minutos. Kay pa pumampana ko upa nga minutos. Sayang. Sayang tamay sa oras. Nagbuyag iti kalman ngem lipay summit saan nga live. Um, live siguro. Okay, 8 million, talong nga minutos lang ano, guri kayo. Mm. 8 million, 9 million, ni maduda. 56 million. 56 minutes kakabsat. 10. Aji si murat bagot akay paw niyo mo ti tama sa apang niyo mo basit ata iso pay di oras ko nga oras ko kakabsat. Agyaman nakaputi ano siya buy-buya nagiti live video. Awam mo tun dati message ni Apo DJ Kevin J ko ni baga na nga agkwa kami ka ag live StreamYard streaming kami ka awam mo tun. Nagbiti taon yan, may isang taon laglabasan. No, dua taon yung data abroad. May sala nga taon, data lang nga taon, nagawid kay taon. Naman siya, ito ka nagito ko, diyak pala makawawid di Pilipinas. Awang kwarta, kakabsat. Awang kwarta, awan di kasi yun eh. Awang kwarta. Hello, kada kayo amin nga ta 9 million in the house. Nagbiit ni, may isang oras ko nga nagpatang-patang. May isang orason, adapay na batbati nga dua. Ada bang dapay upat nga dapay 2 nga minuto. So may isang oras nga patang-patang ka nagdagpaspas. Hallelujah. Data. 58.35. Dapat 2 minuto si Uriah. Hello sir, nembang nga malemyo dita ko na ni Apo Christine Ragonton. Hello Christine Ragonton. Gurikading ta ikang kati iyad ka man dito. Christine Ragonton kastamot dito yung nalamis dito. Okay, 9 million in the house. Thank you very much kada kayamin 10.
Kastamot, hello, Mary Grace, Domrico, Enrico, thank you very much. Hi sir, late nagsan ko na ni Mary Grace, Domrique, Enrico. Okay lang nga din nga, agko ko na kiti 80WH ko, isang nagkuha na lang ti may sa oras, isang baliwag to tag live, lipas ko lang ti may sa oras kakabsat. Baliwag to tag live into agi may sa agi computer ko ta, mano-mano dato. Nya! Christine Raguntong kastamad naimbaglatan nga talong nga ari yo amin kakabsat nga OFWs. Good luck, God bless you kada kayo amin kakabsat. Gyamanak nalpas ti may isang orason isong okay, happy watching kada kayo i-play ko tulatan ko na. Wani replay yung tulatan. Anong nyo ba sitin ta? Batang no maalak dato naala kong TWH na nga mahanggupay nga i-apply ta ado ti CPR nga videos ko iso nga anusan nyo latan niya. Nya. Thank you very much kada kayo amin. Bye-bye pa ilang kakapsat ta baliwak to ti ag live kakapsat. Bye-bye. Thank you very much for watching.